Jaime. Hostia, ¿qué llevas debajo? Una camiseta. No va a limpiar. Ahora que te va.
anos 60 e tantos éramos uns cantos con moita moral. E baixábamos as portarías dando tumbos pola rúa real. Ata 20 por 40 da avenida Vicente. A beiriña estaban os sardíns, pero a nosa pista era de adoquins. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, defensa, ataque en acción, coa mellor afición. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, somos de sangue quente, aquí ninguén se rende. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, Balonmán Cangas, Balonmán Cangas. Cangas, cangas, cangas. E despois xogamos Vale, vale. Ya estás grabando, así se escucha. Tiempo muerto, está bien, ¿no? Escucha todo lo que estamos hablando.
Ahora. Ahora. Comezamos nos 60 e tantos, éramos uns cantos con moita moral. E baixábamos as portarías, dando tumbos pola rúa real. Ata 20 por 40 da avenida Vicente. A beiriña estaban os sardíns, pero a nosa pista era de adoquins. Bien, Jaime. Sí, todo bien. Hasta el descanso. Ya está. Sí, ahora está bien. Cuando quieres estar tiempo muerto, ves aquí. Y sale una ventanilla ahí. Y de vez en cuando. Comezamos nos 60 e tantos. Enfocas el marcador y lo acercas. Comezamos nos 60 e tantos, éramos uns cantos con moita moral. E baixábamos as portarías, dando tumbos pola rúa real. Ata 20 por 40 da avenida Vicente. A beiriña estaban os sardíns, pero a nosa pista era de adoquins. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas. Defensa, ataque en acción, coa mellor afición. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas. Somos de sangue quente, aquí ninguén se rende. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas. Balonmán Cangas. Balonmán Cangas. Cangas, cangas, cangas. Despois xogamos no asfaltado do aterrado xunto ao mercado. E máis tarde xa en Romarigo para xogar do polideportivo. En Coiro no Castrillo tamén xogamos con ilusión, ata chegar ao cume do balonmán no fervedoiro do Gatañal. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas. Defensa, ataque en acción, coa mellor afición. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas. Somos de sangue quente, aquí ninguén se rende. Cangas, 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 Club Balonmán. Ouça!
Epi. L'ultimo in casa.
carrera, hay carrera. Ahí. Comezamos nos 60 e tantos, éramos uns cantos con moita moral. E baixábamos as portarías, dando tumbos pola rúa real.
ata 20 por 40 da Avenida Vicente. A beiriña estaban os sardíns, pero a nosa pista era de adoquíns. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, defensa, ataque en acción, coa mellor afición. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, somos de sangue quente, aquí ninguén se rende. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, Balonmán Cangas, Balonmán Cangas. Cangas, cangas, cangas. Despois xogamos no asfaltado do aterrado xunto ao mercado, e máis tarde xa en Romarigo para xogar no polideportivo, en Coiro no Castrillo tamén xogamos con ilusión, ata chegar ao cume do balonmán no fervedoiro do Gatañal. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, defensa, ataque en acción. Cabellía, gracias Juan Cabellía, ¿no? Marcos.
Cacho. Arriba, va. Dale. Arriba. Dentro. Pausa. Llevamos 2 minutos, como 2 minutos. Pero como 2 minutos, tonta. No estás tonta, Tati. ¡Ey! ¡Oye! ¿Pero qué pica, chaval? ¡Sácame esa casa y no se la frena! ¿Qué haces, hombre? Pero como 2 minutos sin falta de... Venga, chaval. Qué puta idea, Venga, primero. Pero arriba, sácala.
Ayuda, Dilma. Agarre otra vez. Jimmy, no saques tú. ¿Dónde va? ¿Dónde va?
Y tengo transmisión ya.